gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Warog, asino tinaka-duty ita ije barangay hall? Jak amaw nana. Awan ni Kapitan? Nakasukat mo't itay arimwar ije balayda. Mapanak man nga rod ije barangay hall. Mapanak agpatulaw. Mapangka siguradaw. Adda naka-duty akagawad ijay. Siyak ita tinaka-duty akagawad, Marituyang. Amaw, nabasak di nakasurat. Ibagamaw na niya ti masapul maw. Urayek ni Kapitan, iso ti pangibagaak iti masapul kaw. Saan nga rod asyor no sumrek ita? Awan nga rod ti sabali a pagtalkak nga opisyal nila ang Kapitan. Kadi urayam no mauray maw. Ay talaga nga urayek. Agkumari tangam di nakpagtalkan. No umutang nga, pagtalkan ka. Angam no sabali abanag, saan ka pagtalkan? Ay unay matdaytan. Inururay na kanumari. Ay wan, Kapitan. Nabisinanak nga rod anang ururay kan ka dito'y barangay hall. Dapat na kagawad ko ang anak kajutay. Apa nga inuray nakpailaing? Ay na, nalaglagan nga mintirik nak nga agibaga iti problema kan ka, Kapitan. Sige, ibagam nga rodin. Ay, kwa. Di kan agbabain maray. Tamok awan babain mo. Ala, ibagam mo. Ay, ibagak man lang. Ay, kwa, Kapitan. Awan bagas main. Day talati problema. Wan, day talaang. Inuray nakpailaing mit. Ay, kwarog! Apa yang kail? Yala ang maninanam ato yung itibagas akanenda. Wanang kail? Dayta, nasulbaran ti problema. Ay, thank you, Kapitan. Agpaiso ti imbagak maribanang. Pulos nga awang gayang bagas da Marituyang. Kurt? Napampayla ng ibagakan ni Kapitan ije barangay hall. Iso dyan nala di kwarog abagas ije balay. Wan, inted na kan ni Marituyang. Ay, una yan. Mabain ka no amang ibagakan niya. Apay nga agbain amang ibaga kadata. Ay, jak amo ni Kapitan laeng ti kayat na pangibagaan. Ay na, nagsingpe ni Kapitan. Apay ana ibagam dayta, nana. Inikan nak iti bagas. Ay, isuday ta awit maw. Wan, yawid yan. Talaga anay singpet ni Kapitan, nana Tuyang. Kano aya ti eleksyon, ta ibutos kuntumanan ni Kapitan. Uray saan kami nga roden nga agkampanya kada kayo kan ni Tata Badong Ay katun saanin? Kapitan Enteng latta ti ibutos may. Enteng, maibibos lang nga rodan ti bagasta. Impadawat mo pa'y laeng. Kaasimot ni Marituyang. Dunggop. Apay nga may nga agsadot-sadot da nga agasawa. Saan damat kit anasado. Naibus la ti bagas da. Kat numaibusan da, sika a kapitan titarayan da. Kat asino pa'y kuma. Dayta kat tirigat na numaysa ka nga opisyal. Nang runaken ka, takapitan ka. Sika amin ti asit ganda giti tattao dito'y barangay. Marituyang, ang damadlaw mao. Awan magmaray. Itay pa'y ngagtugtugaw ka dito'y sango ti Tersenak. Awan umay gumatang.
Ayuan, apay nga ta. Damagan pa'y laang kat nakapanimid ka. Adda nga rod problema. Ay na, sana dito'y tersenak ti pagpanimidam. Sa dino ngay nga raod. Ije balayo ah. Awan mo't nga rod makatulong kanyak ijay. Kahit adda makatulong kang kaditaw. Amok mo't kat asaan nak a matulungan. Sige man laeng, mapanak agpatulong kin ni Kapitan. Nala, mapangkan. Naimbag kan ni Kapitan, ta sigurado matulungan na ka. Pastre kemon kwaraw no sino jay dumawat iti tulaw. Umunag ka kanaon! Good afternoon, Kapitan! Si kamanan? Wen, Kapitan, Ay, nako. siyak manin an ano sa nakaday. Na, agtugaw ka. Anyan masapul mo? Ay na, kababain mo't unayin kan ka, Kapitan. Na, pagbainam ko ma. Ala, taibaga kon ti problema. Ala, ibaga mo. Awan buggoong may Na- Kapitan. Ay! Ay. Jak makadingding. Ay, unay kan. Tay tala ti problema nga ibagam kanya. Wen, Kapitan, awan mo't ngamin sa bali ang mabalin ko apang hibagaan no saan asika. Ay, kwaraw. Bakit pa? Ay, ikam ni Nadam Atuyang, iti igatang na, iti sa nga garapon a bugoong. Oo, po. Na, Ay, thank you very much, ha? Kapitan. You're so kind to animals. Iyay. Agahas mga iti ta kinaanos ni uncle ko kanang kanana. Inik kan na ka iti paggatang mo iti bugoong yaw. Hey, wen nga rod kwaraw. Oy, man ti kasta Kapitan. At dapay aya, nila ang Kapitan Inteng. Aw, at to yung tigatang mo iti bugoong yaw. Ay na. Thank you so much, Kwaraw. You're so handsome. Iso malagayam asaan a maibaga-baga ni Marituyang ti problema na ah. Tawam magayam kwarta na nga igatang na itibuggoong da. Aya, Wen, Maray. Ultimo paggatang itibuggoong da. Ni pala Kapitan ti asitgan na may. ay, day tangarod kat, Mare. Imbag ko no ado ti kwarta ni Inteng. Apay, awan aya Maray. Pasaray dumawat metla kanyak. Aya? Katuan, saan mo aya nga amaw? Nga ultimo igatang na iti pumada na kat dawaten na pa'y kanyak. Kat ita, nimot Marituyang tagdawat kang kuana. Unay mo daytan. Antay, ni Uncle Inting ngay. Makagurgurigur ka no? Di sana nga rod ang makapan iti barangay hall ita. Ay, ingkaman la damagan kan kuanan. Sige, Antay. Uncle, nagan ano ka? dahag padatagak karot kaadakat. Ha? You are sick? Dalabsikak sa. Anya nga sakit da ita. Labsik nga ron. Ay, diyak nga rod umas asidagkan ka. Apay? Ang mga numaakaranak iti sakit mo alabsi. Maray, ada ni Kapitan ide barangay ka. Damag kamot adamag. Apay ayan da. Kumusta aglaeng mat at ibagbagada nga agsakit? Wen, agsaksakit. Iso nga day je balay da ita. Ay, kaasimot ni Kapitan. Iso asaan mo pa'y lama pandawat-dawatan iti igatang mo iti asain. Adasin may Maray. Jakmat mapandumawat kin ni Kapitan ka. Kumusta aglaeng? Ison samat ang nagsakitan. Tadawat-dawatam nga men. Mare, saan pa'y la mabalin nga asit gan ni Inteng? Tagsaksakhit. Makaakar ay ati sakit na. Ay, tapno makasigurado tayo Sa bagay mo't kit di Wen Maray, may mayat ti agsigurado. Ala, ikumusta naktong arod ken kwa na, Maray. Ibaga nga umay ko kumabisitaan. Ang
bawal mo't gayam ti bisita. Kuna ka man nagsaksakit ka angkay. Duntok. Kung kunam unlay. Yes. Tapno sumardang ni Tuyang nga umay agpatulong kanya. Ay, wala niya. Makaumamot, magtulong iti kas iti dayja tao. Nakapanawan ni Nana Tuyang. Kinasarita ni Antay, kat imbaga nang agsakit ka. Ay, very good. Manungay nga daw agsakit ka angkay. No dagdamag. 2 weeks kunam. 2 weeks? 2 weeks asan da ka mabalin nga asitgan? Wala. Sige angkay. Dahi tati bagak, no adda umay. Aginom ta, Chip. Hali di mo. Isu Sige, Chip. Agsyat ka nga rod Aguri ka. Sumungad ni Nana Tuyang aw. Ha? Chip. At daigam na. Manok may. Aoy, Nana Tuyang. Pangipanam iti manok. Itad mo kada kamain, tapulutanan may. Ay, saan para kada kayo da ito'y amanaw? Para kini kapitan. Hoy, Nagswerte mo tan ni Kapitan. Taikam iti manok. Tagsaksakit gayam. ha? Saan ka di masakit ni kapitan, kwaraw? Ay, wawawawain. Agsakit ta talaga. Iso amapan ko ikan iti sidaan na tapno pumigsa. Chip. Agsakit ni Kapitan. Talaga mo't nga agsakit. Nasabat ko itay. Awan mat sakit na. Agsaksakit. Nanay ko. Oh. Apay abinan degam ti sakak. Sige. Wanan. Agsakit ni Kapitan. Malapanawan kayo pa'y tamapan ko itaday to'y manokin ni kapitan. Aray, day to'y manok, sidaan ni kapitan. Ay, agyamanak amaray, tamangted ka iti si daan na. Managtulong ngamin ni kapitan. Iso nga itatagsaksakait ay katulungak mo't Ay, imbag man ta saan mo analipatan ni Enteng. Saan maray? Ngamen, idi ka sa pulak ti tulong. Isulaan ti mang tultulong kanya. Sige maray. Inak nga rod partyan day to'y manok nga inted mo. Kat agyamanak manahin. Enteng, apay adi mo ibaga ti agpayso nga awan mo't sakit mo. Ay, apay nga ibagak ngay. Ay, mayat gayam ti agsakit. Umay da ka pa ikan iti kanam. Ay, nilaang marituyang tinangyag iti manok. Awanan ti sabalay. Dagitay nga edad duma at tinultulungak iday. Malagip da kapay aya dagijay. Ah. Nilaang marituyang timangkum kumustakan ka. Dagiti daduma at tinulungam, pulos asaan da ka akumustaan. Napan ka nang tad iti manok ken ni Kapitan, Maray? Tamasakit ka no. Wen atasan asimsimrek ije barangay haul. Kaasimot ni kapitan. Iso amapan kuntumanen ikan iti sidaan na amanaw. Ni, ikamanain? Maray, tapno isupay apamigsa na. Ni, nungay siyak tagsakit. Ikanak mo nga tay ti manaw. Ay, katun Ay, anay. Medyo agsakit ti ulo ka. Ay, makatrang-trang ka swaksa. Ay, sos kita amaray. Ay, sus. Ay, nagsakit ti sik. Nay, ti tiyak ko. Ti matak. Ay, nagsakit sana. Ay, maray. Anya ti kayat mo nga itid ka. Opa, wenno kawitan. Agbilak pa'y aya. Ay, katun amaray. Nungay duwada. Duwada, ano ma-ospital ka? Ay, mang tedak iti manok asidaong. Inikan kanu ni Nana Tuyang ni kagawad kwa ng iti manok. Imbaga na lang kanong agsakit. Inikan na dagaws. Isu nga rod nga ibaga tamot. Nga agsakit ta. Tapno ikan na tamot. Duwata? Iraman nakmot Sige. Ibaga ta kin Nana Tuyang agsakit ta. Intang harutain. Nana Tuyang.
Agsakit kami. Ha? Duha kayaw? Wala na. Ay, Nabara kami adwa. Ay, ipagnana nga minti sakit ita panawon. kasapulan mi ti pampapigsa. Kakapsot kami ngamin, ana. Anya ngay apampapigsa. Uray araklatan anana. Anya, Tilay bagbagam, Chip. Ah, pang-aur kaya tiyaw akwarog. Kaya tanatan iti pangor. Tumaraitan. ay, tumalita na! May tilok ko niyaw, salbag kayaw. Enteng, adamanon imay inted ni Marituyang kan ka aprutas. Ha? Para kan ka. Ay na. Ay nagsaya atay ni Marituyang. Wen nga rod, tasigun kan kwa na, tinultulungam ngamin ide. Talaga adi na malipatan Ay, huwin Ay, kat nasaya at launay, tasaan na ka amalipatan. Kasta tinasaya at abu marangay. Di na malipatan, tinaramit tipada na atao kan kwa na. Kat nuadagundaway na amang subalit, aramiden na dayta asaan nga agdwa-dwa. Ay, nasaya at matgayam ti panagpuspuso ni Nana Toyang kan ka, Kapitan. Ala, kabaranggayan, lagi-lagipan at ti agkakaruba, agtitinulong. Ala, sige. Didon tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nun labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.